Mayan, go. Mayan, laki-laki, Mayan, laki-laki. Laki-laki, Mayan. Mayan, laki-laki. Mana Mayan ni? Mana Mayan? Jangan pegang. Jangan pegang. Ush. Jangan. Kalah. Okay, hai semua. So hari ni kita berada dekat Zujajah Accent Town Tourist Center, okay? Okay, kat sini korang adalah macam perkampungan. Okay, village apa? Village water. So memang dia ala-ala macam Shanghai tapi versi Venice. Okay, so memang seronok. Kalau malam lagi pergi lagi best. Banyak sangat lampu yang cantik-cantik. So kalau datang Shanghai kena wajib kunjung kat sini. Okay, bye-bye. Mana kasut awak? Kasut awak mana ya? Pakai kasut dulu. Kasut tu kembali.